Parlok baro, gumba pilatip bagi bor sensyar jangka distrik kila dep penjeri ke kandon an 144 CRPC habaro kowe ke distrik. Bat lengba ketika an, lamana ikinong syong ban mi shiki Jaka paidbah, ni Jaka trekam klem dadeng mas, ban kenang ban la ban te lakam ya kajing sapreng jangka jengpang COVID-19, ya ka ni lale kenang na kabenta kakot ya kia, bat kajing bahajung hilang baro. Hendrei lalap bat yo shibun kijing ujor ya kajing penken jong kibabun kibriu kibami bat ya sharum shaneng klem dadeng mas. Ha ka bayade bat kani kajing penken an ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo kala penmi ya ka hukum balada lap yano nang ni shakmat kibayat payeng sha ki Jaka paidbah bat Jaka trei klem dadeng mas kingat ha ki kendon an ha ka ba onset patok ndru benai bat ke kuna ka bashi hajar tingka. Ngan ong biang ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo kala penmi ya ka hukum balada lap yano nang ni shakmat kibayat payeng sha ki Jaka paidbah bat Jaka trei klem dadeng mas kingat ha ki kendon an ha ka ba onset patok ndru benai bat ke kuna ka bashi hajar tingka. Kublai shibun.